Jin li her qadê rastê astengî û zehmetiyan tê. Lêdema ku rojnameger be ev qat bi qat zêdetir dibe. Eger ku li kolana jî kar bike, rastê pirsgirêkên cidî tê. Dê podcasta xwe de me behsa xwe kir. Angu me behsa pirsgirêkên rojnamegerên jin kir. Podcast Kurdî qise bike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Karın ekmeğin serbe mesele yani gönül mesela deçijiyan kır dema ev veki Gülistan'ı gut ev meselenin taciza tekiliye taybeti dematı çi nuçe digri gelek sana telefonu var rakamı var digri utrasti taciz etti. Karın ekmeğin Böyle mesela evktikin işte nive şeve mesela şu nuçe ek çekiriye. Ez mesela serisi benim gotiye dema nuçe derke ve ez linkaviş taraf şeyinim. Mesela saat 9'da yazdı da mesaj şeyine de bece işte merhaba. Gel onu çeyamın derket. Tu bersiv nadi digere. Tu bersiv nadi serisi be mesela carna işte usada maçıydı be serisi be digerim de bejim dema mesai yamın dikade. Ez jibokar bersiv nadim telefonan. O nuçeya veji işte sibe iro dus be derke ve ez jwera bir şeyinim. Yani mesele nusa mı xabım pırın le ez dizanım da sahaya da gerek rojname van enjin gustil dixin destê xwe. Ji bo ku rastî taciz û destirêjî neyin. Ere yan jî işte hinkes ji bo ku xwe biparêze eger zewicî be dema diçe nûçeyekî ya qala zarokê xwe dike ya qala hevjînê xwe dike ji bo ku pêşiyê li we destirêjiyê bigire. Ev problemin mezinin yani usa tiştekî ku mînakê ku tê bîra min ez jiya me tune lê bi giştî tiştê nûsa hene yani telefon dikin işte mesaj dişînin an jî carna dibêjin eger karê te tune be em piştî mesaiye dikarin çayê kahveyekî vexwin bi giştî ez bawerim wan tişta yani herkes herhalde sahayê de jiyaye yani û direkt patıştı balkeşri yani kadar. gelek girêgir jî hene nava wan de ez bawer dikim ne wisa راست اولا گرستم تام جیه کد mesela ser dilimi girdi bu ya ev ser dilim runişti bu ya ev yani du sala eznak mi yarası ve ki freelance cana düşünüm ama dema misahayda bun havali mine kameraman yani prejar am çunnuçe ser yani temen diyar kır ama pişti demek ki midit ku ne temene ev ber bıçağı bir demek ki evet hem berimin ya ez kameraya nişan dedim yani mikrofon desemi de nüçegihan ezim ez be işte dağılım yani nav geldi her gibi mer ve helvesi nişandan jinji cana usadı ben le ev tişteki bir cüdaya ez mikrofon dedim beri limen nanere le havale mi dinere dağılım le kamerayı dinere yani devel kamerayı binere ama muhatabı ezim be kameraman dağılım yani ez nüçegihanım hiç hem tıneme ne xama ez pırsım lime vena gerine lüvet gerine ve ki ko hiç ne lüederi tevdi gere yani evji jimbuine te yani te na hasibine anji ve ki evke ki he yani ev praniyen yani libakure men vedit tamamen ser penji Dolayısıyla işte ekran me xalo apo yani tu çıkas nez tev gerici ev nake yani ve ki muhatap nabine jiber kutujini yani ilgel temer heye berexwa ya işte tişteki ne ha beje ne xame bed gere berexwa bu kameraman da akıve yani ev ne te ne ev belki Rabia beter kan bike tacizen li ser medya civaki yen be telefone pişli kutu nuçe içetki daha fazla gönül kalkır daha fazla ve xwarina kahve çay yani evlite farz dike ve ki kutu ev kes bitaybet kesen navdar vantişat kin ya rast evji yani mijareki cudaya dvel ser beseknandın ya tu da ahı pera nuçe çeker xalas yani ben de bir nuçe be yaşandın ne olsa pişli daha fazla kahve ve xwarin çay ve xwarin çima ev keseki navdar tu pera da ahı tu pera nuçe ki ev lisar xwa maf dibine ko bitara çay ki kahve ki ve xwa Çiman jiber kutujini yani dixwaze jî jim buyna te istifade bike yani be her ava yani rast be taciz ya rast precer medser ya canem daxivin yani de her ortamın jine rojnameger da efte axaftin mirovana ifşa bike neke biçe avay bike anji mirov yani kesin navdar be taybet en Kürt be ne Kürt be kat farkınine yani
مرو بچو آوای ل هم بر من برتک آب سکنه مرو کاری چه بکه چه نکه دویل سروانه مرو بهتر باخ و Bas yani gori neyri namın devem rol ser sosyal medyayı jinan edi dest bekiri ifşa dikin ev geleki çalaki ki başarı gorimin devem rol ifşa bikirle dema ifşa dikici baverim lame de beri çent kesan usakır civaki de baveri biten aynın mesela ev kesler meyratinin mesela mir dert keve dibêje işte tekiliya me ya dildarî hebû pişre min dev jê berdar ji ber vê yekê min reş dike li hemberî min van tiştevan îftiraya davêje ev problem dert keve û civak jî bi mêra bawer dike bi jina kes bawer nake Civakeke mêra erê mixabin bi mêra bawer dikin ez bawerim serborîn ew kê Rabiayê zêdetir ne salte goder bike Valla birin amına gerekiyor. Az ders vaziyette rojname gerekiyor. Sağlık ama ders peki yani zanenge hizmet kır dibijin staj dikir rahay ders be karkır ders bir rojname gelir ve deme şehre Suriye hebu. من دست بکر روزه که من دست بکار کرد حتی روزه که از در کتم حوالا من کار از تاجیز کرد و تاجیزه چطور جنو خواهد آیلی من تاجیز کرده چما با میره مرد شغلی از تلفر ناغازم در که بهره از işte bir müdüre خوره به سر و بیجم هانی ya işte دیجی خواب نره کنجی وکری خواهم که işte درناغی خواب بویمه که کنجی گرتی خواه که yani suyuş dikin ete. Roje kar derken ince hani bu. Emle şopa vezir ekine nuçeye evde ben. Men sen nuçeye kere de av bemero go ko tahara mungo tunu ko bemero bije hera. Mugaz leveder no tahari dove nabe erişam kır. Denev hamu ke siyaset meder hene polis hene rojnamager hene Giyadi ko bir erişam kır. Şver ku tekince vekiliyle koy. No. Önce de uçu bu. Amçuna der ki, çuna cenazeyi Müslüm Gürses sayıtta. Amçuna cenazeyi Müslüm Gürses, gündevi ambed gerin az taciz kirin. Bir deste az taciz kirin mi silah havet. Serve behirs bu, ambed gerin emma şopa vezirin vecere ev kir. To her az nağazım tılıvır kar bikin. Mugu bezli bederim ve kar eminim. De her neri erişam kir dine bir hamu milleti de az derketim bir giriş kar derketim min telefonu müdüre fakir min telefonu ajansa göcüz mazın in hala kardı ki min telefonu ajans kir mugu belki işte viz kar derketim buruyordum peşkiriye bidim mi buruyordum müdüremin diloki hat ofisime grede diloki bu diloki hat go meşaş kir ki mecin şokulantı da نابجه که کسی که تاجیز کنن درخن نه taciz fiziki em bişev darın iş bişev vergoni bero darın iş vergoni ve demek şehri Suriye he bu karime ziyade bu em sibe hafta dert ketin nifşev em bedgerim beyda metin gacı kinca mutaciz bike beyda vergoni bu rojname gere rahiş gözanı bu yani ev merkoyi tacizciye müdüreme hat bu işte meşaş kiri ki mecin kiri خیر مهانی کرد. باشه مثلا جوات همویا دخوازم تشتک برسیم لگوری و دم مروف دچه نوچه کی ölçüye ki lxwekirine heye. Onun için de bejin mesela lgori ve mesela murov biçe ciye taziye her tişt nava roje dikare derkeve lgori ve ölçüye ve tişte heye. Yani biyamın tane jiber kutu çar hati tilxazi çi xoki جخواه ölçüye ya me cila hebe ve demet ne rojname gelir ki am rojname gelir ki am rojname gelir ki am najin am ne peyn am rojname gelir yani demet ego az ne deyim az deyim az rojname gelir am rojname gelir ki çıtal kunci peyanan elinde bejin çima tişört khakir çima ta pantol khakir hani de bejin no az diyorum kare khatkim yani am hani ha ilk am bir fikrin am çıtal ve nuçe bakın چطور نوچه که بالکش به چطور نوچه که خوش به یعنی از که همه نوچه عجز چی خواکم انجام متعجز بکن
Başı onun hiç mesela de fikrin az dema düşüm nüçek mesela eftiş evkamaj biram derbaz be mesela azbim irot işte guhaye acaba eskinceki dınav neyin nükede ölçülü lohay kım ku belki rastı tacizeki destreji neyinim mesela. Ez difekrim yani dema ez Gelek şimdi fikrin ve. Aynen. Ez difekrim dema ez biçim nüçeki ez dibêjim Ligorî nûçeyj diguhere yani eger cîkî dibêjin ya wisa divanê müsait be ez cilî pir rehat xwe dikim lê dema mêr bin ez bi tenê me ji xwe bi ten serî xwe ji kar dikim ez dibêjim ez hinek cilê min bira girtî bin yani zikê min işte çiçekê min xuya nekin nizam bira etekam nekin ve bira yirtmaca min tune be ez wisa pir cilî hinekî dibêjin ya li gorî xwe girtî xwe dikim lê dema ez dizanim di nava bajêr de be ew kar ez piçekî rehatim wekî min jî ez dizanim ez dikarim xwe biparêzim ez cilê vekirî vî jî xwe dikim. دما ایسا از راه شغلم کار ایسا دیسا و آژانسی Cücük var xabetiye. رهایه اما دیسا شوپا وزیر چو جامی ایش کتی مسکه işte vene bükşinim. Ben böyle götün çitep seri xadım. Mu gayet çite ne atım seri xa. Note neye? Az ber deri sekiniyorum. Ben makine xada havalı ki havalı jmir kışan az sekiniyorum. İso cenaze ki bu. Az çum götün birjin derkebin. İşte rojname gelem kabul naklam derketim. Çima yan kincimize girdi bunu zibistan bu. Hani park ilimenen se aslanım kula serkanım ne ya teçte serkanı yecte derkebi. Ya gönülgoya sinora cilan ve hebetine. Biyam sinor ve mrov bxu diyar ki. Yani kesek edin diyar beke. Ya civak devene diyar beke. تشوف خزاني تشوف خوكي شواتها بجري تكسك عمرك إذا هي شو كده جيان كريه هي دبت السنورة خطب خديار بكي لو كده تشتري خوكرن شلون خوكرن تشاور راح تديار بكي نكسك دين اشترت تشتك ببيجة أري قوي يعني يعني شو خطوني شو أنت شو بينت الجوري تفجري يا كسك مثلا بس جنازته مية تلقوناك يعني لا وقاسة تشتك وصلتوني بشكل نشان ضد جلكس تشتك وصلنينا يعني سينورا مرم برو بخديار كأنك كسكدن ميريتس نظام بافت ديتا جيكو تكارد كي ديار بكنينا والسينور بدهم روب دخد ديار بكي وتشاور حتى بيوايت بجري هات روجنا مجري هات كارك كدن بكي ده هلا وايد في رنجي بودكاست كردي سبيكه جو podcastkurdi.com وهمو بلاتفورمين بودكاستان وندكارن لما تختار بكن